Penlong Menteri Rangbadu Kari Narendra Modi ya ka bilateral delegation level talk bat Menteri Rangbadu Kari Japan Kishida Fumio Hanongba Delhi. Sedang ka Civil 20 Inception Meeting hapo ka India G20 Presidency Hanakpur. Haka IBA Women's World Boxing Championship nyakun ka Sakshi Chaudhary ya ka Urak Bayeva Zazira jong ka Ri Kazakhstan haka kerdan sanpau hadu sanpu kilo. Kaliang persya kabalalam kemat akasen kongres minta kasengi kala pelong ya kajingyalang haka upes trekam jong unong yalam kaliang persya Karajya Sabha Malik Arjun Kharge banwad ikirukam menyatai hayeng dorbar. Bam Smai Uram Sahaya Prasad Yadav kum Vice President jong ka Nepal.